Sizama ukukhanda into enkulu. This is a multi-billion business. Esizama ukuyikhanda la. Kodwa khona umuntu ongazi. In 10 years this thing izobe inkulu kunomaskandi. In 10 years. Siyobe siphila kwaManda uyokhumbula le video izohlala bayosha abantu ukuthi wayisho uphakela lena. Siyazazi ukuthi senzani, siyayibona ukuthi senzani. Lento in 10 years izobe inkulu kunomaskandi. Ngoba omaskandi manje insizwa zicule ingoma ziculela thina icule insizwa icule ingoma efuna ilalelwe yimi njoba ngiyisizwa ngingaka nansi ingane yami indodana yami kufanele ngilalela ingoma eculwa umuntu wesilisa ethi umuntu wesilisa sengiqomile kusho umuntu wesilisa fanele mina ngivula umsakazo ngilalela ingoma eculwa umuntu wesilisa ethi useqomile siyini ubunsizwa obuthini lobo abantu besifazana abaculi abantu besifazana bebaningi kangaka why bengayiculi leyo ngoma leyo why iculwa umuntu wesilisa leyo ngoma leyo mfowethu ingoma zomaskandi omaskandi ngiyazi bakhona onyoni emhlophe la bakhona osibali bami okhabazela lapha olokhuza ubani umfowethu umbuzeni usibali ukhona la nezinsizwa zonke zakwamkhizi naba umaskandi bonke abanye engingabazi bafowethu enihlabelelayo insizwa ithi bangilaya belungu bangalela ukuthi ngihambe ngiye ekhaya ngiyobona umakoti wami ngiyobona umama weingane zami ngiyobona intombi yami ngiyobona inkehli yami bese umuntu wesifazane ethanda lokho ukuthi le yansizwa nje obicula kanje kusho ukuthi nendoda yami umuzwe enhlizweni yayo unjalo hayi ukuthi indoda ithi yona isiqomile iculele thina fanele ngivula umsakazo kuphela ibhethi lami ngilalela indoda ithi iqomile mina ngixoleleni bafowethu ngeke ngiyilalele mina imbhudane mina ngiyilalele imbhudane thina siphathi induku sifuna indoda ithi ngiyobe ngikhona ngelanga elithile ngiyobe ngibethene nomfoka sibani bani so insizwa zakithi siyacela mina ngiyanicela insizwa zakithi uyabona nje bani baningi kangaka la akekho umuntu okungahlatshwa kubo la yekani ukubolekana amahawu emgangeleni indoda nendoda mayizodlala umgangela ayiphume She me nangu kamkambelele inkunzi endala lapha kuze umvulumvulu ubhaja azimntanami njoba ngilapha wona usengwa kubo ake ngiphendule omaskandi nalokho kuzimbongi lokhu okuzophupha nje isikhathi singakapheli ngoba abantu bacabanga ukuthi njoba behlabelela nje yiba bazumculo kanti abanye bethu bakhetha ukungahlabeleli ngoba kube siyahlabelela ngabe siyanedlula baculi abaningi abaculi bakaMaskandi mina mangingakhetha kusasa ukuhlabelela nginganedlula ngoba ngingabhala ingoma ekhuluma ngesizwe uMaskandi umculo osukela esicathamini umculo owafika sekuzofaka izinsimbi usukela kwingoma ebusuku eyayiculwa ngamadoda ngamaphimbayo kungena ama voice filter kungena insimbi kungena lutho umuntu ohlabelelayo ahlabelele nje kungekho lutho wafika kuMaskandi zafika kuyinsimbi kwaba nezinsimbi kwaba kuhle kwaba njeyana asigxiki lutho namanje angigxiki lutho awuthi nginitshele ke mina abaculi boMaskandi nalezi imbongi ezingiphendulayo vele siyazi thina uthi lapha eGoli eSentini nina niyadliwa siyakwazi lokho uyabona njengoba ningithuka nje manje ningithukela into ebengiyikhuluma engahlangene nani ngiyikhuluma kwenye indawo uMaskandi awukho ngani aniwona uMaskandi nina ningabaculi bakaMaskandi kusayofika inqwaba yabantu abazocula kahle kunani njoba nicula nje kusayofika inqwaba yabantu abazocula umculo ongaphezulu kowenu bephinde bethandwe nabo singasekho nshona nathi musani kwenza ngathi umculo ungani awuthi nginitshele nje into eqondile nina abafana enicula ngokuthi niqomile vele niqomile siyakwazi lokho bathi bengingakhulumi nani bengikhuluma ngamaculo bengingakhulumi ngani ngqo bengikhuluma ngamaculo aculwayo angafanele thina sizinsizwa lungile qhubekani nicule mina bengikhuluma ngeinsizwa ukuthi insizwa kufanele zilalela amaculo angahambelani nobunsizwa bakhona abafana abacula amaculo ahambelana nobunsizwa sizolalela bona ngiluleka lezi ingane ezincane ukuthi awukwazi ukuthi uyindoda ucule ngathi umuntu wesifazana ningasichazeli ngomculo bakithi ukuthi umuntu mayicula usuke ngayiculeli yena usuke njani cha nibona ngoba nginganibizanga ngamagama nibona ngoba ngingaqondisanga kini ngqo ngikhulume ngomculo thina siyazi ukuthi niyadliwa eGoli siyazi ukuthi njoba lihlala kwaMayimaye nje lisuke nizoqoka izintombi zenu abanye bezoqokwa njengeintombi siyakwazi lokho hayi ukuthi asikwazi
phela asikhuluma izinto esingadingi ukuyikhuluma angengani mina ocabanga ukuthi ngiyabheda kayeke ukungibhalela ku Facebook akakhulume nami ngqo uyabona nje lo mfana lo othi mina fanele ngigqoke iphenti ngiyakufisela mfana wami ngathi ngingahlangana nawe ngoba kwayento oyenzayo ukhuluma into wayizwa ngabantu awuyazi umzulu uyibhale lonke uhlobo lwemsangano emzimbeni kodwa umfana womzulu awuzange utshelwe nje iqiniso ucabanga ukuthi khona istyle esikhona nisazophupha mina insizwe zakithi ngeke ngize ngiphuphe lokhu ngaqala lokhu ngasukuma phansi ngikhuphuka angeke ngize ngiphuphe into engiyenzayo ngeke iziphuphe ngoba yinto yanguna phakathi nina nisazophupha nje kuphele ngani ngoba vela ni practice ubudoda so musanje kulokhu ningithuka ngoba bese kwenzekani egcineni so ngiyanitshela ke manje nina niqomile lapha koSandile mina ngelinye ilanga ngingeza la ukhona khona ngifike ngikubambe ngikukhombisa izwe ukuthi uqomile musana ungidazisa inkani ayizonde ikaba ibambe khona